ang pa cho chaki hop no ko ma chun a umin sangkhol tel de du akya in kiang ko long nei lovin akyang ki wa chun chabel chu domin a thaile le in trina ko na hongkum passenger ho cho cha sun pi le le jeng in hi ama he mi haule mi min thang in sunga ko na honga hi pun migin thei ta khat khunung le kinep na nei puma hongping chapang khat cho hi in khununga chun lesit chunga dinga country alien loya ke he India adinga prime minister cho ahung hitai hello loite ho na bon bin ni ko pha tuni ni kho ai Narendra Modi thusim chu isei ding o hi ma hi India azong amin thang le jingin amu da jong mi tampi ding o hin henla amu nom jong mi tampi ki divin hi ama he 17 September 1950 chun Badagar kiti Gujarat na khoniau chekhet khana chun hong pengin apa he train station na chazu in apangji in anu he in sungen thei ha satwal ji chun mi ina pun shop one shop kong level shop in he ti ho ana anatongin iti chun anaki hin so ji we anewa ko na chu in hoi in pha jong ani puvin nele cha jong kisu in ane puvin hinla Narendra Modi chun anewa chun again thei ji wa cho anu le pa ko ma cho khat ve cha jong complaint na bol khapun apa in cha zu ji na cho aga ki thu pi ji in jingka le hin ki thu pi zo ting le cho school lang cho zon ji in school u chong cho agama gamla de hi janting long le lai ani lo ji u chun lampi a street lai ho a chun le kha na sim ji in aman se khat cho hi le again thei ji wa he sum cheng khat jong he ichana thu pi hamti e hi le tin ase yin hi anewa ko na chun ama he acting lang ha na thano min skula play hi lo le drama thona ding ho ting jong le ama he freedom fighter ho rule ho cho anapangji in khatting le country za le nama dinga cho panna sata ala thei mi khat an hi nom le jengin hi miyo se chun Narendra Modi chun normal ta hin ko amana midang banga normal ta hin ko ki chain ti ti an gial ji in hinla Modi chu ti chun nei pun alungel cho sangta na phai ne hi ni khat jong jingka khat cho in ko te koi ma cha he sa lovin thi be cha chun ain anada la in aman sei cho hi le lesi pa ma he hin kho hi itabang ni de ham ti ka hil be ka het be no ma ka jil be no ma ka experience nom ji a in hi ka dal ha nom hetin asigin ama jong RSS hola cho aga zawin hi RSS ho chun disciplineless service a focus le jingwin ama ho akuna cho leadership cho ahim kijil do in hi ama RSS alu na cho apat na pe na cho asanga ki pan pai jing hi pui RSS a na tong ho chadom le hi lo le in thi le vaijut le ti ho achong ki pan a hi in la na to hoi ji a cho neunewa promotion cho ahin mu a hi e 2000 kum chun ama jong politics a hong lunin ama chief minister Gujarat na hong hi kumchun 2001 kumchun Gujarat na chun earthquake na sata anu min mi janam khat athi in janam khat asu se in lampi in le lo zo se so ki chai gam phat chun mi pi chun Modi in hi ta banga ko na il hat to zo ding o kata san powetin mi pi ta san na cho ana changle le aji cho ama he politics a hong lut na akipat na pen ma hi ji chun in la ama jong lungneu lo hi len hi ti chu in ho asa pha in lampi ho na satain asim pha in gam song wa lai thun na dinga jong cho aman ama on personal suma bat sum lampi ala in electricity ho jong na lu sa in hi le mi pi gyal sanga chun ama ha an sal he ajengin alunglen le ajengin ato do yong cho hoi le ajengin hi 2014 kum chun aman jong India mi pi te ko ma cho gam khan to ne le gam hoi be chen dinga pan na sata kala de tin kitip na cho anani yin hi le 2014 kum chun apat na pe na dinga India prime minister cho ahong hi in 2019 kum chun election a chun ama jong a second na dingin prime minister akai kinin mi pi ta san le mi pi lung sit na cho achang le jingin hi mi tam ta in prime minister Modi cho na sei si jivin en la prime minister Modi na sei khat cho hi le ki hin kana to ka thil bol ho he nang ho nalung lai ule nalung lai lu u vet na dinga na tong ka hipun gam khan to na dinga na ka tong hetin hiti chun andam bolin aman jong Swachh Bharat mission ki ti hi ahin panin ichi mission na cho hi le le sit chunga e ho India pumpi a e tha na toilet ho ke su lo ji chun in so na toilet phate chamin e atha a ki za to no thin ding chun ana focus in jandan jo yojana yong jo ana pan kinin
India again the hon sum akisef the ding u bank account hon na ding process o an haji wal ji chen ama hin nichi scheme hi mangcha a free again the ho so bank account an hon pi in hon na ding chun sum tampi in sanction in lai ho la ki bol ting le he cho a jong he sum alu ji tho thovin pu modi hin an to hai pate cha hin to be ding he angai na lai ni hi so ting le aman a focus khat chu hi le digital india hi a hi chi India pumpi a thinglang kho zo si technology to connecting abona hai khanto sa ding hi ade hi article 370 jongjo Jammu and Kashmir a konin nalado in ujiwala yojana kiti scheme khat jongjo anabol kinin hi chu hi le nume ho bohna again the jiwal ji wa he bunop ta hun tin ding wa gas le cylinder free a insona jun anepi in to tingle nume izan ham khan chun ki thu pi in lampi jong na satin asim pha in railway hen lang ma panhat le focus na zala chun India ten jong 2024 kum chun atha chunga chun agaleng lut vin hi 2024 kum chun athum veina adinga India prime minister hongkai kinin June 9 chun prime minister hi na ding chun ut ala in India adinga thumvejen prime minister ki jom thela kai hi Modi hi anin chanbo anhi ahin na lain hi tunin khogya prime minister hi wanga he ama he anu ngai lut no gel do in na pate cha atongin ni khatna he 16 hours so he na atong ji in ka khowa ama sanga jong ni sia he athoji in aman hin khului gel do lovin ke hi lengcha te ki pui migen the cha te ka hi mi pi la achun aseji in ji acho mi pi again the ho anui ting lo ama ha ki anui dana ka ki gel ji in ka ki pa le jengi tin aseji in hi chi ama tho sem hung ki sei na lo a he mi tampi in BJP lo le RSS support dana nei gel mai thi in hinla ama hin kho tho sim chungchang joi ti jo a hi in mi e ho community neu khat dinga chu bullshit hi lo le muda le jing jong le India pumpi a dinga general ai be ting le chun mi pin ama he adeya support ja tu ni chan gi ya he ti he kai ka ya India adinga jong lamkai len pen prime minister post atu thia so ting le sit pumpi jinga jong wo leader hol adinga jong mi za pen le mi ngai lut pen khat a hi in hi e hon se sit se phat chu tu chum ki koi ta le prime minister Modi jong he I hai mil thei lo khat lamkai cho hi e chan chun prime minister Modi thu sim cho ke chain aban ting le koi thu sim hi lo le ipi thu sim se ki diom ti jong so kamena nen se ding win ka hin ti movin aban video ting le ki mutu ki tauti